Mama wakwaba midin ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel near notification bell also for more news. Ohen baako ewo Ashante region na no akoyineka na enam so na kebot akeka na dwen de akere no ayanya asem keto akora na denti na ohen na no akoyineka ni na ne se okatachi free fire de ayede koye ni interview. Na interview ni mu na ohini etrese His Excellency na Nana Dankwa Akufo-Addo ba o meye hwe ta enda na so chena pini mpomfa ntu fem hospital CB onye hwe na mu no mampende da John Dramani Mahama be president no Ghana ye se Dubai nti no ohini ede o mampende da John Dramani Mahama na His Excellency na Nana Dankwa Akufo-Addo wa compare omo na o chese ba akoya adesen ba akọ nene na kebot tina sia no hu se dabi ohin na se mo ken se bi onyanse bi ni ado hin wa penda da John Dramani Mahama ye president no were you not in Ghana where to kwan ntu kan out Ghana ha unum dun so ayeko unum ma na eto ye His Excellency na Dankwa Akufo-Addo ba nyema o ye nyina musimu hu ohin ani kebot akeka na dje papa na busuafo ye ntie nsema kebot anasa reply a ode amohin e wa bra okatachi afrifa ekoye ne interview no eba mamu mu kra dia unique ni mate o men omo be die kunya o Ghana die o se Akufo-Addo men obia abusia mo hye mame o ba so hye mame to se wa hye mame so Janet na ho ye die what you say o se eba mamu mu a Akufo-Addo men unique classmate oni obia o mfara ho compare obia me pa chojo Mahama ba he no na Gyimifuo o he kwase say ade ba akupa Mahama de ba ya etimi ma o man Ghana na so ensa so apart from doing so yenyi dum so ento nchen train one policy wo wadwim wo hu se Akufo-Addo ban enye ma otimi nya hwie na nakwasea train ade ba akupa Mahama ba he otimi be ye ya etimi ma o man no mu yina nya so mfa so uyi dum so firi wa enim confirm ira ya say one day takramwo no ko school okọ school no akoye osi ay communicator ayi no course no koye no owie wode ntakramo na ka ho no de betena gunya no so enti ono ntakramo ho adwuma ko na oye yese wase nkukubu no webo ama Ghana fo nkukubu na oma nkukubu digum na se nkukubu to wi a odi utongo so wi a no to nkukubu ma me no we eye policy a wo se Akufo-Addo ntinya nko school se be Akufo-Addo ni any classmate se be Akufo-Addo so ni mfa so a o ka no so yo hia wo dwen na nya bro ana nya sika ene sa V8 na yacham nti munni nyansa na munwie se nipa dwene na munwie mo manfo a mo no muti kro no hu se ye nya V8 na chiridie na ye mpempuntu mafa mo man no nipa chew the whole Ghana o hin Gyimifuo tie there is no president make kasi me bonne according to Ghana bakosemu history what me ade policy a emu odene na so enisin Akufo-Addo so wonimu a wona wajimi nti wanko school nti no wonima de friend policy won timi nkan ya mesem papa se motimi nkan ya mo de mo amen san start mon tro se motimi nkan Governor one year mango free on the buy. School fee the governor on the buy you. And then Akufo-Addo muno. Okay. Munyanwe. Ewi. You took a job at Kansas. Social media took a job at Kansas. Never winning yet. No go school. Akufo-Addo. Obama mo go school. Ni husband no way. Busabo. Na mama boy. Akufo-Addo go school. Now could do at my rollers the mouse up. Ni husband no way. Why go to university? Why don't you go law school? Yeah, Bobo. Yeah, Bobo. Project Pieno Abaha. Mr.
Move from people, move from this. Go make your book with us at the man. I could want to make a catch that said, my way, every job hammer. Some of us are thinking, as I tap on the sway. The mamma made a give. Go for your window, that's so. Go for 1 year, you cry, mamma free on the buy. School for the governor the buy you, and I go for the moon. Okay. Munyano, we. You took a job at Kawasan. Photos have been you took a job at Kawasan. Never winning yet. No go school. I go for Obama will go school. The husband, no way. Busabo. Nakodo, Mama boy. I go for Assembly nana say. Oh, he ever transfer the Cheif for Meka, or the Cheif for some one. Ya intimin kan ke se okoka ya si man munya na life mano na woso wasan ba ye ni asem ka aka na atum ye nuanom bi ye koka mo se mo ntia se no eno ha na eguso ye ko maka che se boy no o different agenda o ye very smart o ne plan a wo de yes ade na wo ye ni na because now no o ma hu se politics no I was so used to again now didi go for ho that is their motive. Wakoye ohin interview na ohimpom mu a sebi ohimpom mu a timi bie na no ka se Kufuor anko school oni classmate na wo Ghana na se na do classmate ya on for the classmate mra e metre ne ehwe on mention one of the classmate edi ne ehwe onya kola o ohimpom na ne afia sebi mamma ne mfie kura no bi about 65 plus there obetimenya onya kola wo mebe na ho ye de ama otime bi na no kasa abususem we sabe wo hin a woto kwa sampani te se wo abo bi sa no kra wotimi ko school wo papa timi nye sika hwe wo ama wo ko school na nye Kufuor no papa bo bra a wo no ebo bra ma na papa timi bedi o mampani ebedi o man we so no no wetimi ahwe se o man ne banko school Yahu na yahu videos ni photos a Kwame Nkrumah mpo tema na Kufuor ko school no okọ ne nchen koche a na mo man book a ye na yahu bi ba esan politics ntino okan ya akoduru level bi se memo matie je Kufuor ba e betena konwam aban mu no o de policy ba ya ebu Ghana ene de hia o se je Kufuor na de health insurance ye den